Te menta kapor ngai kublai ya gitu paro ki bacu smart ban page ya kene ke YouTube channel. Te mentangan pensai pi ya gitu ki bakwa ban tip oi kwa gitu ki bakwa ban tip pangkan ni ke trend star bat gitu ki ba komen. Ki ba komen ki ba ong kumno ba register bat ai un bar phone chopi. Bat ki dokumen ka bingi don kam ban mentangan pensai pi yang ni ban ngapen pi. Ya mentangin ye lek no. Bat sepej bahai gini bet ngan sum. Suki sepej bah. Sepej bah bat sepuli bah. Suki wan om kerki. Kenama pin sutu. Te habai de bat kani. Kani gade ke cimpetip na kaliang jongka office. Tornado Security Agency Training Center. Kabadon Hamawyong Rim, Shillong. Na kaliang jongka office. Lapan benar ban pelaj pejba ya ki form na kabanta jongki 16 bat. Nadu ka laipo terik Julai arhajar arpusan. Hadu ka kalai terik September arhajar arpusan. Ban ai ke cinghikai. Ai training. Unarmed security guard and supervisor. Kaba sau pusan sengi ya ki semla kentai bat cindrang. Kat prasnem hadu sau pusnem. Kibadon hapo ke Meghalaya kibalapas ya kelas I Sejrong. Ladadon menu bakwa pila ban wanshim ya ki form training but summit ya ki court kisla ha head office kabadon ha hotel highway in Laj Umkra police point Shillong. Pincode New Khandai Lai Not Lai. Lani haka training center Mawyong Rim Shillong. Yakakam anda ladap training na kaliang jangka office kat kabala kanyarap ban penyokam yaki kun semla shenrang bat kentai. Anda kiladap pendap yaka training. Yaka cingtip ba company pila ban pun hakini kinembar harum. Commander and training in charge Shri S. Suchan. Ndriu not khandai lai pra Ndriu khandai pra iwai. Assistant Instructor Miss Sheila. Khandai pra Ndriu lai Ndriu iwai pra not. Assistant Instructor Miss P Nangnong. Pra nyau lai ar not san not Ndriu khandai. Pila ban kolo shaki head office. Khandai lai Ndriu lai khandai pra not sau. Tekini ki document ki bangi don kam apin submit. Document required for training. Biodata banakong ba de birth certificate, balai educational certificate, basau residential certificate, basan ke epic card ni ke Aadhaar card, basan abandriu ke de medical fitness certificate, kabanyo de police verification, bapra de schedule tribe, bakhandai de ka passport size arteli. Te bintangin page baca ki notice bat kini kalau kau bakam san ka bakam kong san pila ban page bah bat sngap bah. For in general information Tornado Training Center in conducting training course for unarmed security personnel and supervisor. Training fees in which include boarding, loading, tracksuit, boot and t-shirt and cup extra. Kalong kat arhajar sanpo. Only 12,050 only for 45 day. Training course for
45-day include drill, physical training, first aid and disaster management by Indian Red Cross Society, self-defense class, theoretical class, social activities. Te habadai gani ka khat arajar sanpho yo pisotu bakla kani kadai kaba pihab bansiu na kabanta kabai tracksuit kabut bat ke t-shirt bat ke tupia bat kabai bam chopi kentu pangni bat kabai sa na banta kani ka sau kusan sungi tetang kini tharai pilaya smutu hi bat sapat bania bahasua bapin apply kani ka form bat tang kani kublai shibun